Bienvenue na francuski na srpskom. Danas ćete vidjeti koliko francuski jezik može biti jednostavan, brz i neverovatan logičan kada ga povezamo sa našim srpskim načinom razmišljanja. Za manje od 10 minuta savladat ćemo 4 ključne osnove koje ćemo vam odmah pokrenuti govor. Spremite se za uspjeh, idemo! Krećemo odmah od same osnove svake rečenice, a to su lične zamjenice, odnosno na francuskom les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Pogledajmo tabelu zajedno i prođimo kroz ovaj prelijepi tečni izgovor. Ponite sa mnom. Je, što znači ja. Tu, što znači ti. Za treće lice jednine imamo 3 kratke opcije. Il, za on. Elle, za ona. I posebnu zamjenicu un. Ova zamjenica un je pravi džoker u francuskom. U svakodnevnom opuštenom govoru ona menja reč mi, što znači da izgovarate kraći oblik, a zvučite potpuno prirodno kao pravi Francuz. U množini imamo nu, što znači mi. Također vous, što znači vi, i koristimo i kada želimo nekome da iskažemo poštovanje kroz presiranje, naravno, i na kraju imamo također il i elle za oni i one. A sada jedno super važno i prelepo pravilo koje sam istakla crvenom bojom. U francuskom jeziku zamjenice uvek ponosno stoje uz glagol. Ovo nam zapravo olakšava stvar. Dok na srpskom stalno menjamo glagolske završke i mislimo o njima, u francuskom je logika mnogo elegantnija. Samo stavite zamjenicu ispred i odmah je jasno ko vrši radnju. Na primjer, j'étudie le français ili je vais au magasin. Ponovo, j'étudie le français, što znači učim francuski. Znači, pravilo broj 1 koje nas vodi do uspjeha, ponavljam, subjekat i zamjenica uvek idu ruku pod ruku i čine savršen par. Sada prelazimo na temu koja nam daje onaj prepoznatljivi i elegantni francuski ritam. Članovi, odnosno les articles. Les articles. Izbor člana je zapravo veoma lak i logičan kad ga podelimo u 2 jasne grupe. Određene i neodređene. Određene članove, što je les articles définis, koristimo kada tačno znamo o čemu pričamo, za sve one lepe konkretne stvari koje su ispred nas. To su ovdje le za muški rod, le koji se piše le, za ženski rod je la, a za množinu je le, što se piše les, le. Pogledajmo primjere. Le cahier, ta sveska u kojom sada vredno pišete, nadam se. Ili la France, Francuska, zemlja koja nas inspiriše. Sa druge strane imamo neodređene članove, na francuskom les articles indéfinis, koje koristimo kada govorimo opštenito ili kada neku lepu stvar pominjemo prvi put. To su un za muški rod koji se piše un, govori se un, ili za ženski rod dodaje se e na kraju i onda se čita une. Za množinu je d, kao slovo d, samo što se piše d. Na primjer, un croissant ili un ami, jedan prijatelj ili drugar. Za žensko, une
ami. Une amie. Najbolja stvar kod članova jeste to što vam oni odmah automatski otkrivaju rod reči. Moj brzi savjet za vas koji donosi vrhunske rezultate je da uvek učite novu reč zajedno sa njenim članom kao celinu, na primjer le cahier ili un cahier. Tako ćete od samog početka graditi savršenu intuiciju za francuski jezik. Naš sljedeći korak je izražavanje pripadnosti pridjevi, odnosno na francuskom les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Za moje stvari koristimo mon, ma, mes. Za tvoje ton, ta, te. Za njegovo ili njeno son, sa, se. A za našu i vašu grupu imamo notre, votre i oblike za množinu no, vo. Ajmo ponovo. Mon, ma, me. Ton, ta, te. Son, sa, se. Notre, votre. No, vo. Ovdje imamo jedno generalno pravilo koje je zapravo prečica za lakše izražavanje, a zapisno je na dnu slajda. U francuskom se pridjev uvijek elegantno slaže sa onim što posudujemo. Zamislite koliko je ovo jednostavno. Potpuno je nevažno ko govori, važno je samo šta držimo u rukama. Ako ja imam brata, reći ću mon frère. Mon frère. Jer je brat muškog roda. Ako imam sestru, reći ću ma sœur. Ma sœur. Ako pričamo o Petru i njegovoj sestri, reći ćemo sa sœur. Sa sœur. Koristimo oblik sa jer je sestra ženskog roda. Ako pričamo o Mariji i njenoj svesci, reći ćemo son cahier. Son cahier, jer je sveska u francuskom muškog roda. Dakle, samo pogledajte reč koja slijedi i automatski birate savršen prisvojni pridjev. Brzo, čisto i 100% logično. Prelazimo na naglašene zamenice, odnosno na francuskom les pronoms toniques. Les pronoms toniques. To su one snajne reči poput moi ili toi, koje francuskom jeziku daju onaj prepoznatljivi šarm ili dinamiku komunikacije. Pogledajmo ovu jednostavnu listu. Moi, što znači ja na srpskom, toi, što znači ti, lui, što znači on, elle, opet što znači ona, i oblici za množinu e i elle. Da ponavljam, moi, toi, lui, elle, eux, elle. One su vaša najbolja alatka u 3 svakodnevne situacije. Zvuče predivno posle predloga. Kada kažete sa njim, to je uvek avec lui. Avec lui. Ili za mene kaže se pour moi. Pour moi. Daju vam moć naglašavanje. Kada želite da istaknete svoj stav, kažete moi, j'aime le café. Što znači da insistirate na sebe. Ja zaista volim kafu. Moi, j'aime le café. Idealne su za brze razgovore. Kao u popornom pitanju koje otvara sva vrata. Et toi, a ti. Et toi. Vidite kako ove zamjenice čine da vaš govor zvuči tečno, prirodno i sa stilom. Sada kako smo zajedno prošli kroz ove 4 teme, siguran sam da uviđate koliko je francuski jezik zapravo pristupačan i pun jasne logike. Uz pravu metodu učenje postaje upravo ono što naš naslov kaže. Plus facile, odnosno mnogo lakše i zabavnije. Moj cilj na ovom kanalu i na mojim predavanjima jeste da vas vodim najbržim putem do tečnog govora,
povezajući francuska pravila sa našim prirodnim srpskim mentalitetom. Kada razumete logiku, sve barijere nestaju, a vi počnete da pričate sa apsolutnim samopouzdanjem, uživajući u svakom koraku, baš kao uz kafu i tople krosane. Za sve vas koji želite da ovaj uspeh podignete na još viši nivo i progovorite tečno zajedno sa mnom, otvaram vrata za upis na naše grupne online časove. Program je savršeno kreiran za nivo od A2 do B1+. Družimo se u najuspešniju terminu, nedeljom uveče od 6 do pola 8, što je idealan način da napunite baterije za novu nedelju. Investicija u vaše znanje je izuzetno pristupna i iznosi svega 1000 dinara po osobi po času. Uplate se vrše unapred, a časovi nisu refundabilni. Ovo je vaša prilika da u maloj inspirativnoj grupi vežbate živu komunikaciju i zablistate. Zato osigurajte svoju poziciju već danas slanjem maila na francuski@gmail.com. Hvala vam što ste danas izdvojili vreme da investirate u sebe i svoje znanje. Ako vam je ova francuska logika donela jasnost, kliknite na to dugme like, prijavite se na kanal Francuski na srpskom i podelite ovu pozitivnu energiju sa svima koji žele da progovore francuski sa lakoćom. Pišite mi u komentarima koji vam se primjer danas najviše dopao. Radujem se vašim porukama i našem druženje nedeljom sa na časovima. Vidimo se na času. Au revoir!